Aremi airio nyomo maya kuguneka thutha wa minista wa urimi Peter Munya kuga ati aria maigagirira gatagati na guthogora gatagati ka murimi na muguri kamweke kao riu ni tagathiru na kuringana na Munya aya nio marehagira arimi hathara oro undu umwe na aguri akiuga riu arimi mariguragirwo magetha mao na njira ya imwe kwa imwe. Ihinda-inĩ riu niongereire na kuga ati mari na mubango wa kuingihia muigana wa irio nyumu ta mbembe, mboco na mucere gatagati ka irio ingi. Lakini yule anataka kwa katikati hapo atafute mwanya aweze kujitajirisha zaidi at the expense ya hao watu nimesema, wakulima, wafanyabiashara na Wakenya. Huyo atafurahi. Ihinda-inĩ riu Munya niongereire na kuga ati bururi ukoretwo gitara hathara o mwaka thutha wa uria ungi kumana na wagi wa mibango miagiriru urimi-ini, no riu akiranira ati ni megukorwo magithurima maundu megie urimi niguo kugoithagoithia hathara iria bururi itaraga. It's not because the population is too big to be fed with the land that we have. It is because of the constraints and the inefficiencies that have been injected into the system to discourage people from growing food. Oho ni amenereirie mwiro wa andu wa kuga ati ministry ya urimi niyo ikoragwo ikirumbuia uria irio iheanagwo, na oho akindira na kumenereria muhuhu uria utambagio ni andu wati muigana wa irio ungiingiha ni ukuigana kuhunia bururi. Government will no longer purchase, distribute or sell or set prices of fertilizer, seeds or any farm inputs. Na muthia akiaririria uhoro wa ngigi cia weru iria ciagomeire bururi augite ati riu igomeire kaunti nini gukiringithanio na uria ciagomeire kaunti nyingi hau gabere. When the situation was escalated, locusts were sighted in 27 counties. Now, locusts are only in around 5 counties. In fact, you can say 4 counties. Girifotera Kameme TV, Jitagwo Jerry, Wawa Boy.